La depan pelaj pajba ke Portugal national team nagam taka Jesse humkit nagam taka World Cup arja arponreu. Bat mudur mentah lada urnado un sapong yakini ke Jesse haka World Cup arjar arponreu. Kaban sadeiru ke World Cup kabakadu nagam ta jong urnado ban mimadan nagam taka ri Portugal. Sansin haki World Cup ki beradep urnado la yok ban mimadan nagam taka Portugal. Bat kane ka World Cup arjar arponreu kan sadeiru ka World Cup kabahunreu nagam ta jong urnado. Hakaba unsa kenjo hadu sap wisnem hakasan tarik Februari arjar arponreu. Bat mudur mapi bahak arta kaba sap wisnem undang la banelekai haka international game. Bun ba ki player ba yelekai lang haka por jong urnado nadu mensua bun ba ki balasyong tajno. Kad ba hadu menta urnado udang peteng tap kol nagam ta ka Portugal bat kumjuru nagam ta ka klub. Kad ba nang he kasnem kad ba nang temen kata i kumban nang satar ka jingile ka jong urnado. Ti haka World Cup arajar apunriu ngin say i ba ka Portugal kan sapong dag ni Jesse ki batmai haka ba ka Portugal kladepan pelaj menta. Ka Portugal kan selekai perlokru hab mat hak aro praterik Persia eka Mexico bat haka live huiterik Persia yaka USA. Bat kane kade kum sibenta ban penkre nagam ta ka World Cup arhajar arpohunreu. Haka baka USA kan sekun artelik jilikai perlok hab mat kata Persia yaka Portugal bat Persia aru yaka Belgium. Kum taru ladai petegi fans kinong kerjaan jaka Portugal sedang ban order no yakini uniform Jesse jeung ke Portugal nadu mentah syabat boy ke World Cup arhajar arpohunreu kublai sibun.